субҳи санаи 8 май шаҳри Хуҷанд фазои идона дошт. Дар назди майдони муҷассамаи шаҳидони ҷанги бузурги ватанӣ 78-мин солгарди ғалабаро бар зидди Германияи фашизм таҷлил намуданд. Дар рӯзи таҷлили солгарди иди ғалаба раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода, роҳбарони сохторҳои мақомоти дахлдор, иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ, хизматчиёни ақибгоҳ, иштирокчиёни ҷанги байналмилал, пайвандони оилаҳои дар ҷанги бузурги ватанӣ иштирок намуда, дар даст расми қаҳрамон миллат, онҳое ки барои ба даст овардани ғалаба ҷон доданд, иштирок намуданд. мо мардои барқароркунандаи ҳукумати қонунӣ сохти конститутсия аз раиси вилоят муҳтарам раис миннатдор ҳастем ки хона рафта хабар гирифтанд. ҷонишини раиси вилоят хона рафт хабар гирифт, раиси дастгоҳ рафта хабар гирифтанд. мо миннатдорем ки барои ман замин ҷудо карданд. من شخصا منادور هستم از حکومت ولایت سوغد. ایدی победа مبارک باشد. раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода бо роҳбарони комиссарияти ҳарбии вилоят ва дигар мақомотҳои низомӣ, роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Хуҷанд ба зери муҷассамаи шаҳидони ҷанги бузурги ватанӣ гулчанбар гузошта поси хотири онҳоро шод намуданд. ҳамчунин дар ин рӯз бо мақсади гиромидошти шаҳидони ҷанги бузурги ватанӣ ва барқароркунандагони сохти конститутсионӣ масъулин дар назди санги хотиравии шаҳидон низ гулчанбар гузошта лаҳзаи хомӯширо ба ҷо оварданд то хотираи гузаштагон шод гардад. роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ, заҳматкашони ақибгоҳ ва кулли сокинони вилоятро бо 78-мин солгарди иди ғалаба табрик намуда, бо дастӣ фишурдан аз вазъи саломатии онҳо пурсон шуд. баробари раиси вилоят, роҳбарони комиссарияти ҳарбӣ, вазорати корҳои дохилӣ, раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд ва дигар мақомотҳои низомӣ ба табрики иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ омаданд. ҳамаи онҳо бо рӯҳияи идона иштирокчиёни чорабиниро бо иди ғалаба табрик намуда пойдории сулҳу оромии имрӯзии диёрамонро орзу карданд. таъкид гардид ки ин ғалабаи бузургро халқи тоҷик ба осонӣ соҳиб нагаштааст, зеро мубориза бар зидди Германияи фашистӣ дар ҷанги бузурги ватанӣ ҳазорҳо нафар ҷони худро аз даст доданд ва гурӯҳи беному нишон шуда қисми дигар маъюб ба ватан баргаштанд. غلبه به آسانی به دست نآمده است. این 1418 روز شب خونین برای خلق سوویتی این یک غلبه بزرگ به شمار می رود. در دوره جنگ بزرگ وطنی تاجیکستان ما هم فعالانه اشتراک نمود. جنگاوران تاجیک بیش از 600,000 نفر به فرانسه سفربر شدند. از آنها 55,000شان با مکافات‌های جنگی، اردن‌های مدال‌های جنگی سزاوار گردیدند. 54 نفرشان سزاوار عنوان قهرمان مهنتی سوسیالیستی شدند. 21 نفرشان با اردن شرف هر 3 درجه مکافاتانیده شدند. امروز ما از آنها افتخار می‌داریم که غلبه را به دست آوردند. همه جنگاوران، سابقه‌داران عقبگاه و مهنتکشان ولایت لنلاباد را با این غلبه تبریک و تهنیت می‌گوییم. бояд гуфт ки имрӯз дар вилояти Суғд ҳамагӣ 11 нафар иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ ва 92 нафар собиқадорони ақибгоҳ умру ба сар мебаранд. барои заҳмату талоши онҳо кӯмакпулии роҳбарияти вилояти Суғд ба миқдори 7000 сомонӣ ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳаҷми 18000 сомонӣ тақдим карда шудааст. иттилоъ дода шуд ки замони ҷанги бузурги ватанӣ солҳои 1941-1945 беш аз 300,000 сокинони кишвар ба фронт сафарбар шуданд ки танҳо аз вилояти Суғд беш аз 27,000 нафар дар майдони ҷанг шаҳид шуданд. ҳоло аз 11 нафар иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ дар вилояти Суғд ки умр ба сар бурда истоданд, синну соли аз ҳама ҷавонтарашон 97 сола буда, кӯҳансолашон аз 100 гузаштааст. ҳамаи онҳо зери таваҷҷӯҳи ҳамешагии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва вилояти Суғд қарор доранд. дар солҳои ҷанги бузурги ватанӣ немисҳо гуфтанд ки моҳо новиштаи Брест мекунему, абеда Москва ба. лекин фикрои ва барбод рафт. мактабҳо, детсадҳо баста шудагӣ буд.
از بین جوانها مانند الکساندر ماتروسوف، یورا اسمیرنوف، الک کشیوای، زویا کاسمدیانسکایا دو ذات نمیسای علاب سر داده نه فقط دولت سوویتی آزاد کردن 14 دولت سوویتی از ظلم فاشیسم آزاد کرده bayrak غلبه را آویختگی بودند. در روز تجلیل 78مین سالگرد ایدی غلبه برابر کارمندان مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت پیرو جوان، آموزگاران و استادان دانشگاه‌های عالی و مؤسسه‌های تعلیمی، نمایندگان شعبه معارف، تندرستی، نقلیات، مرکز نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی، ریاست اگنتی آمار و جوانان و نورسان در نزد مجسمه شهیدان جنگ بزرگ وطنی که در موضع پنجشنبه جایگیر است، جمع آمده به خاطر گرامیداشت شهیدان گلچنبر گذاشتند. کلانسالان اشتراک جوانان و نورسان را در این چاره‌بینی با مورد و سری وقتی ارزیابی نمودند، زیرا با این وسیله حسی وطندوستی آنها بلند می‌گردد و از قهرمانی و کارنمایی‌های گذشتگان آگاه می‌شوند. همین روز ایدی غلبه و نیورم گرا آمدم که برای وطندوستی این بچه‌های یاش آینده ما هست. من نیوری من خدا اگر خواهد کلان شود برای وطن خدمت میکنند از صدق دل. همه خلق ولایت سوخت را با ایدی 78 سالگی ایدی غلبه تبریک میکنند. همه‌شان سلامت باشند. با گذشت سالها قهرمانی و مبارزه بی‌امانی ملت تاجیک و خلق اتحاد شوروی برای به دست آوردن خاک وطن از دست دشمن از یاد نخواهد رفت، زیرا یادی آنها، پاسی خاطر آنها همیشه در دل امروز و فردا باقی خواهد ماند. گزارشی فرزانه شمسی و نسیم رحیموف برای برنامه تلویزیونی خبر.